utrka U6 gdje startaju curice i dečki godina 6, 7 i 8. Oni imaju 2 kruga ovdje ispred škole i vraćaju ponovo tu. Zato vas molim da ostanete tu sa strane jer u slučaju da ne da Bože neko stvarao. Sad će doći spisak kad ćemo pročitati imena. Malo pažnje, curice i dečki paze zajedno, ali se boduju posebno. Biće 3 prve nagrade, dečki i 3 cure. Franjo Lauc, Frančiska Gavran, Natalija Sulaver, Daniel Bokšić, Monika Kuzman, Jure Kuzman, Lana Barišić, Ante Glas, Mladen Medić, Milena Medić, Jako Mišetić, Toni Krstić, Mirna Grbac i Tim Matić. Ima li netko da nije pročitan? Neco ispred vas će ići, vozač koji će vam pokazati put, da ne bi zalutali, može. Pazite jedni na druge. Pozor! Idemo! Prvo mjesto 0.14, drugo mjesto 0.39 i 0.16. To majstore! Nogometnom igralištu svoju utakmicu. Znači 2 kruga. U6, to su djeca 6, 7 i 8 godina. Voze zajedno i cure